Nisuweng pa Salantini Koborrang Media Network kunram chaksua, anga Alicia A sangma na simang na Salantini Koborrang ko parkatinga. Kata bichungrang, ampatio getal rikapa District and Session Court Complex ko nuktungay do nangaha. Garo Welfare Society ni likat kapanok ko nuktunga. BSF band rang tak misuka nga. Chigumuk pa Koborrang. Sunibar salo Meghalaya aduk ni Chief Minister Conrad K sangma, aru Meghalaya High Court ni Chief Justice Sanjeev Banerjee, Southwest Garo Hills aja ni ampatiyo getal rikapa District and Session Court Complex ko MLA Dekanchi di Shira, aru MLA Winnerson di sangma ni mukhango nuktunggayo nangaha. Ye Session Court Complex ko nuktunggayo nangani sumayo, aduk ni Chief Minister jilmana akan prakangengon, ye getal Session Court Complex ko rekanichi, ye jolo songdongeng gepa mandirang na, panga namgani rangko rabana matgenok ine prakangaha. Asung ni constituency on legislative, executive, but judiciary ni getaba dengtang daito, dunga ene se mesuk matnaha, aru asung na dangte ke unanyo Chief Justice bantang ni dengtang daito, aru Chief Minister banantang ni dengtang daito rango, dun nga ene sangma parakatangaha. Meghalaya aduk ni chatro-chatri rang na Bakan Law University ko kulina singaha ene ba, ye tokmanyo Chief Minister parakataha. Jamanawa Meghalaya High Court ni Chief Justice baksa getal rukapa building ko, niyangaha. Antini Chief Justice na agani ngetsum ya antini customary law rangko ba, customary practices rangko ba, ya niyam rangko ba, ya riti rangko ba, antini ya rangko ba semsakna nanggin, ya rangko ba antini pengna nanggin, ya rangko ba antini kamchi, aru nam batte jedak pode antini manderang na, nam gepa chul rangko, aru nam gepa judiciary service rangko, customary law rangko pangsake jedak pode antini namat gen, ya rang lagi menba antini judiciary system chanchude namgen ane anga antini Chief Justice naba ya somani bakwa molha. Sunibar salo South Shillong ni legislator aru cabinet minister Shanbor Shilai, Garo Welfare Society ni rekat kepa working women's hostel bakam kakbo mi ichikrang na Shillong Sonjunmani, rilbongo rekat kepa hostel kunuk tungga e nangaha. Ya noko dengtang mancha Shillong Sonjunmao, dongi kam kakgeparang na, dongchak na getamuksungi rekata. Adita sirang na nukjumang kepaya gadang getam noko da usa bein plat na manahan ni Shanbor Shilai nuktunggayo nangani sumayo aga nangaha. Gucham Revenue Minister Professor R.C. Lalu ni nukuruk na mamang jechakani gri tak chakani na aru tangkapai sarangko chamna nanggapa lekharangko ra chakani chi ya noko machutat na manahan ni Shanbor Shilai Professor Lalu ko matelang jolaha. Garo Welfare Society ni ya gadang getam nukuruk na geta Meghalaya aduk surkari ni Social Welfare Department tangkagong Krobri point bungarangko chami unahan ni bawa parkatangaha. Social Welfare Department ni Secretary I.W. Ingti sungni Council rang South Shillong Garo Community ni Lgaparang ba ye inauguration ceremony yo bakhur angaha. Azadi Government Mahotsav kumanya ni bakata BSF ni brass aru jazz band rang Meghalaya aduk ni Sima Ari Ramakrishna Mission School Sobar Punji East Khasi Hills District ko takme sukanga. BSF band ni dorang dengtang doka gak manirang ko kasrok ke doke takme sukanga ha. Sarga chabi sotponga pati chatro-chatri rang bakhur angha. Shri Swami Anurak Nanda Maharaja Ramakrishna Mission ni head mungsong pasukbag ponga. BSF ni official rang jilmana aganani ko takingon. Wamang na asungtang na kasani gemen aru asungtang na dangdek na geta school of sarang na agananga ha. Aru surkari ni abachiting ngating gepa swachta pakwara jeko December saoni December chibungan abachingata unubag rapachina didiang jola. Yan dal na Koborrang ni swing pa sa kantikon metela.